Dobro se sjećam, dobro. Evo, sad je 3 tjedna, pa se treba sačuvat da se ne bude neke osljede, pa se čuvam jako, skijam kile. Evo, isto ko uvijek. Da, čuvam uho malo. Pa malo me boli uho, pa ga treba malo čuvat da bude dobar za borbu. Pa, naravno, u Zagrebu se borim pred domaćom publikom, ko sebe doma, branim titulu. Sad idem drugi put braniti titulu u godinu dana. I ništa, spreman sam odraditi i pobijediti. Pa je, možda mi najteži ispit, ali ja sam njemu isto najteži ispit sad. Kak je on meni, tak sam ja njemu. Ja razmišljam pobijediti, to mi sam u glavi, ne razmišljam kakav je on, šta je on. Ja sam ga studirao, gledam ga, svako malo ga gledam sve njegove mečeve, sve. Idem ga pobijediti, šta drugo, ne razmišljam o drugim stvarima. Ne znam, ja ti protivnike moje studiram, gledam ih svaki dan im ulazim u Instagram, gledam svaki story, gledam sve ono. Isto tak njega sam već i prije gledao jer znao sam da možda ćemo se boriti jednog dana. Čali smo se nešto smo se izazivali prije. Znam sve o njemu, znam s kim trenira, komu mađe, s kim se druži, komu je došao pomoć sad. Sve znam o njemu. Znam sve mečeve Hrvatske koje je imao, znam sve mečeve koje je imao, sve. Koliko dugo hrvo, kada je došao u Uru, kada je došao u Njemačku, sve znam o njemu. Mu Ahmed Vila mu došao pomoć i došao mu pomoć neki njegov Rus neki. Najveću prednost, a dobro, većinu najveću prednost, ono. Kaj ja znam, stand-up mu svi kažu da je dobro stand-upu, ono, i u hrvanju. A ja sad, pa, kaj ja znam, boksam ja dugo. Mogu sad sa svakim tući gore. Ja ću pokušat dovesti borbu u moj mlin. Ja pokušavam izbjeći te udarce, što manje udarca dobiti. To mi je cilj. Ali ako se treba tuću se gore, nije to ni problem. Pa meni podrška, ja tu podršku nosim, naravno, zahvalan sam svima koji dođu na sa mene i to mi daje čast, ono što ekipa kupuju karte da ide na sa mene. Ali ja kad uđem u kavez, ja sam u svom nekom filmu, ne čujem ništa. To su puno godina kad sam u sportu, pa u svom sam filmu, pa nije da se ja od tuđe atmosfere ili kad navijaju da ću se ja ili dići ili pasti. Ne, čujem savjete trenera, čujem dosta savjete trenera. Naravno, ako sam bliže njima, onda mi je lakše. Kad sam bio protiv Đakića, sam bio točno u uglu Đakića i onda sam čuo kako se oni deru, njihov kut, a nisam mogao, jako teško bilo doći do mog kuta i sam bio imao kod njihovog kuta. Ali naravno, čujem. Čujem kad mi kažu ono, digni glavu ili pasi ruke ili tako, te stvari. Ja s njim ne pričam s tim čovjekom. Nemamo kaj pričati s mojim protivnikom. Ništa, znao sam da može biti on najvjerojatnije i šta ću. Pa neću još forgiju ne je, i sebi ne je. A dobro, vas je druga stvar, ja s tom čovjekom nemam nikakvu prijateljstvo. Znači, me njegov menadžer isto prozivao, da će meći sa mnom. A što si dio dogovora meča, pa šta ćeš ono, pa. Meni je cilj pobjedi najbolje. Znači, možda imam već godina, svi kada sad ne bijaš neki lakši meč, sad ne bojiš u Zagrebu s nekim lakšim mečem, borit ćeš doma. Ali nije to, ne bi bio, pa ako ja pojem ovog čovjeka, ja ću tu pamćati koja sam pojem nekog Rusa, jednog odličnog borca. Ako pojem nekog normalnog, nije to. Pa jesam, kaj znam, ja sam u FNC od početka tu. I naravno, svaki put je jači i kad mogu se borim i evo, došlo do 8-0 u 5 godina. A 2025. Pa nije još gotovo 2025. Ja sad u mjesecu trebam pobijediti ovo. I onda još ima 3 mjeseca, ne znam, nikad ne znaš. Ja sam spremni, ja ću trenirati. Ja sad trenirati i uvijek dobro dođe jedan više meč. To treba isforgiti. Samo što sam skupa, ne znam. Čuje me forgiti. A vidjet ćemo, trebam prvo pobijediti ovaj meč. FNC 24, samo na platformi Voyo.